Pastora nikitokea pande za Bitiro Center Wewe ndo maana wanakusema chomana bakwai kago. Amangana mukyaro, amangana mukyaro, amangana mukyaro, amangana mukyaro, abantu mukyaro, abantu mukyaro, ebituko mukyaro, ebituko mukyaro, amangana mukyaro, amangana mukyaro. Amakweli dunia eno yeni bituko sana. Omuntu araweza kunywa ikori gashira inshera, umuda wanage kunywa inshera age manyire. Ukure urewe nyumbani nkuhire kweli, ukure urewe nyumbani nkuhire kweli, ukure urewe nyumbani nkuhire kweli. Okukopa ukope ukuripa ndipe kweli, okukopa ukope ukuripa ndipe kweli. Gayongara masaro muna kutuna kumugore soda, anu amugora ora mufongora gote bigera hia ganya kwanze kende. Omure abantu namangana inamangana, abantu namangana inamangana, abantu ni bituko bani bituko, abantu banamangana banamangana, abantu bani bituko bani bituko, barakora mangana garakeni kyaro. Ukure urewe nyumbani nkuhire kweli, ukure urewe nyumbani nkuhire kweli, ukure urewe nyumbani nkuhire kweli. Okukopa ukope ukuripa ndipe kweli, okukopa ukope ukuripa ndipe kweli. Wikore tomanyiri insherahi weza kuhana beboko atoge manye. Hii ndo msoma. Ukija ujui kusoma unabaki unasoma swali bila jibu. Wewe ndo maana wanakusema chomana bakwai kago. Abantu banamangana gano bakora mukyaro.